Le lalo langi umai. Ia o tau alalanga atu i le atua. Ia o tau pepese atu i lona suafa mamalu. Ia mamalu ia te o tau lona vi inga. Tu mau le vi inga, ma le mamalu i le atua, i ovo au le atua e tu mau e whaavavau i le suia o ana nafi o le aso o atae au. Tātou te vi ia le atua ono ia o le atua e tu mau. I le suia le atua, ana suia le atua, ma i mau atoa lo tātou whaatutua. Ana suia fo i le atua, se manu e le iso tātou whaamuemuenga, ono lau sui le atua. Fa mai le tala le tusipa ia na whaamalo lo mai. Teimi o le whenga tua ina whaamalo lo mai le atua. E o mai lava le temi nei, o la lava whaamalo mai le atua, e le isu ia la le atua. O le atua e le lei, e o mai le temi nei, o la lava le lei le atua. E le oita le atua ia te oe, o lo tātou wola i lunga o le alofa tu noa. The grace, le tātou te ola i lunga o le alofa tu noa o le atua, e ala i lona alo pelo Yesu ke riso whamele le tuspa ia, tustusinga paulo fomai, le aise mea, e mawhai ona avesea o e maa o,
mai le alofa o le atua e ala ia Iesu Keriso. O le vaaia le atua i lona alo pele o Iesu Keriso, lona alo e toatasi, i le vaai la le atua through him, matua i alofa le atua ia te oe, o lona alofa i lona atalii, o i lato uma na talia e lona atalii, le iai oe maa na talia o ia, a vaai la le atua ia te oe, tutusa le lei, same love, e le sili fo ale alofa o le atua ia Iesu, na i lona alofa ia te oe, same love, no more nor less, e le sili atu e le lalo ifo le alofa o le atua i lona atalii, na alofa ia te oe, fa mai awa ua whaapia lava, o na alofa mai o le atua i le lalulangi. O ia au mai lona alo pele to tasi. Ina ia le whano se tasi e whaatotua ia te ia. Ia maua le ola e whaavavau. Ia whaatalo whaatu i le pa ia malu se tātou watunu. I le pa ia lau whai ngā lue ngā le atua. Mai au nā le atua. La au ngaina le tala le lei. O yo lātou whanatua. E le ngata i lea. Ia o tai o se tātou watunu. Whaatalo whaatu foi i tina matama mātutua. Mori atu lau whaafetai i tina matama mātutua i lātou o loo. Whai pele whaiva o le nono manu mare tatalo i le atua. Tu ina atu wai le ngato o tau ainga. Ia e whaapea foi i a Samoa. O te whaafetai foi ma mori tu foi i le whaamalo mare whaatalo whai pā anga re tātou ngā luenga nei le Kevin Life Ministry. To te le niso i lātou whaapea na whai pā anga. Vai asu taitasi i whasoswani le ngato tālo sanga. Ai whaapea foi tu lango se leni whaapea na whasoswani ai le ngā luenga nei. Whaamanuia le tua ia te oto o la Paulo. A o lo o tua wha atua ia te oto mea umai mātiti vai ono Iesu Keriso. Manifetalai ngā Iesu o le wana talia le perifeta i le ngō le perifeta na te maua fo i le tau i o le perifeta. Whaiwa e talia ina au malau tala inga e ala ia Iesu Keriso, ma ua e lango fo i la ungaruenga, o le ala lava le tau i o la ungaruenga, ia e maua fo i oe, o le ala fo i le nai ala i o na lango fo i la uia ngaruenga i tato misiona initia, ma le tele o nisi o vaenga lo utamu whai whaala ua i tele, ina ia ma whai o na maua so tato tau i tele, i le malo le atua, ia whaaftai i le atua, pe a whai ua e talitonu o le Kevin Life Ministry o se pala le lei, e whaapeona e lulu iai, ina ia mawhai o na fuatele ma maua se taui o lau selenga. O lo whanga solo le tātou ma tā upu i le The Power of Imagination, po o le malusi anga o tātou, o ata i o tātou ma fau, ia e me se foi o le tūlanga o lau vaai, lau focus, po le me ave i lau vaai. Amene. Na le la to so tatou prokalame ma fa nga solo ina pe ya tonu le ave fo ni prokalame se fa manuanga ya te o sui ai love ai ye eva ai le va ai le to how God sees you ye eva ai pe fa fele va ai le to ya te oi. Amen. La tatou talo le to lo matou tama o oyo le fa ya onga lo wanganga se efeso soani mai unveil the scripture, open our eyes, our hearts to receive, tu inatu ia te oe se e whaapulaina, mata o mātou loto, i o mātou vaai, whetalai oe anganga pa ia, au whaalongolongo lau whanau, se e whaapeona te tala o mātou mata whaale anganga o mātou loto, mātou te maua mai la ua fio, le upu moni mare whaalinga, ona ale ai se whaalinga, e whano le nu, where there's no vision, people perish. Ale i se ata i o mātou mawhau, e whaapeona whano o mātou tangata. Ta talo i la ua fio se e whaafowino o mātou mawhau. Suia le ata o mātou mawhau e ala i lau upu. Ono le suafo o Iesu Keriso wo le mavala au tuai. Amene ma amene. O lau savalinga i le whaatuatua. E le mawhai o na e savali ma ato atoa lau savalinga whaale whaatutua. I would say e le mawhai o na operator lau whaatutua. E au noa mau imagination. E au noa maleata i o tātou mawhau. Ona o lea tātou te tala noa i mea e lewa aia e mata. Pau lava la le mea mawhai e ona ewa aia mea nei, ona o lo mawhau, and that's the reason why e ala ina o lo le teimi te talo i le toe ina, mo i ini lo le toe ina, o ia te oe te talo loa, the reason why e ala i ona e tangota puni o mata. Ina ia awane i ea, ne i e toe va ai i mea o le tino, ono lai te va ai le ato le tino, e distract. I le ata lai te tau mawhai e te va ai e lo mawhau. Right? Mafu angale nai alai ona e tango shut down the world te me mo ini o mata ona eva ai la i lo mafo fau ma eva ai le anganga
I whamaingisi e le whaaleanga. Yes, e whaaleanga le ata nei lo mawhau. Ona e lua mea e le mawhai, ona so se mea lava e le mawhai, ona e tango i ai. Which mean e whaaleanga. Wa e tango i se upu. Have you ever touched a word? See, e le mawhai na e tango i se upu. But you can hear it. Ai whamere whetala inga Yesu, o upu o te tala noa tuai, o anganga, they are spirit. Why? Because e le mawhai na e tango i se upu. So se mea lava e le mawhai ona e tango i ai, e whaaleanga. Ai o mea mawhai ona e tango i ai, o mea whaale tino. E le mawhai fo ona e, you cannot touch a mind. You can touch the brain, but not the mind. E mawhai ona e, i se tu lou, e mawhai ona e tango i le whai ai, o le whai ai o le tangata, o le mea whai tino i po o le i tū tino. Where the mind functions through. Pe o inana operate mai le money. For the money. Le mind. E sa o ngā fu ngai makene ngā mafau ya money. Le mind na. Tu so inala. O lo, o le whai ai se tu lo, o le i tū tino, o lo wha apea o na ngā lue mai ai lea. Ngā lue mai ai, ia le mafau. E le mawhai la ona e tango i se mafau, e mawhai ona e tango i le whai ai. So o mawhauwhaunga la, o te mea mo ini o mata, o la ua e mawhauwhau. E whaaleanganga la le mea ta o le mawhauwhau. Te tatou ora tu spa ia. Pe sa o la e whaaleanganga le mea ta o le mawhauwhau. Whiele mea te ilo mai Kevin, whawhengai wha mai whaaleanganga mawhauwhaunga. Amen. Tau ora tu si lea. Peno whai atu your mind, po o mawhauwhaunga e spiritual. Whamaitala Paulo i le lua ko e ni tona mta upu se fulu. Awa e ui lava ina mātou sāwa vali i le tino, mātou te le tau wha le tino. Awa o a upenga lo mātou nei taua e le wha le tino ia, ai whaamalo sia e le atua e le peti ai olo o le peti i lalo mā salo salonga, ma mea maurulunga uma, ua whaasia i le mataha upu a le atua, o le alwa ai le apostolo. O le alwa ai le apostolo i māsalo salonga, ma mataha upu whaasia i le mataha upu a le atua po ma whauwhaunga i o tātou ma whauwhau. I le wa ai le apostolo, e whaaleanganga they are spiritual. E wa ai e spiritual le mataha upu, e le whaale tino. Even though o le e tono tātou ma whauwhau, ona e spiritual. E whaaleanganga, le whamele tala apostolo. Whamai e le whaale tino lau ma whauwhaunga. E whaaleanganga o ma whauwhaunga. I so se mea la e pasi fo lo ma whauwhau, le ata na e pasi fo lo ma whauwhau. A whai o se whasi moa na e pasi fo lo ma whauwhau. O lau boyfriend nga e pasi fo lo ma whauwhau. O lau to o lua o lau whanau. I le ata na te wa ai e lo ma whauwhau. E le whaale tino, o na e whaaleanganga, they are in the spiritual realm. Why? Because o le tala na ale apostolo. O ma whauwhaunga na. Whamai le tala a Paulo. Whamai o le taua lea e whaamalolo sia le atua le petia ai olo. Whamai o ma whauwhaunga o mō meo olo. Pe o le olo i Jericho olo i pāpelu o le olo e peio se pā lea pito i silio na maua lunga ua whausia ina ia auana i mawhai ono so whaia pe sopoi ni tangata e o atu ea. E o atu whapeo Israelu e ei le pāi ia foi pā Jerusalema o lato olo le nā e a foi. O lai tau mawhai e whau ia auana i o so whaia lato e le fili. I le tātou sāwalinga whaaleanganga, e iai fo i lale olo i o tātou mawhauwhaunga. There is a wall, o lo whaapea po le stronghold, ia po o le olo malosi lea, o le iai o tātou mawhauwhau, e le o mawhai lana breakthrough o e through life, ona e le o mawhai ona solo i lalo le olo le nā. O le ala tātou tala no i olo nā le nei fo i, ina ia mawhai ona mawhai e le atua, ona whaia se mea i lo langa mo lo soifua. Ona i le mawhai lava, le mawhai, ona o tātou manu mā lo i le taua. Pe a whai e tātou te le suia le olo i o tātou mawhauwhau. Whamai le tala a Paulo, let's go read the English version. Whamai ia, e ana no fia o talo au mai le whaperetania, ina ia mawhai ona
bring out the insight to the scripture. Manisi o vaenga ele o mawhai o na maua mai winga o opu. Mai le wha Samoa. Alai mo mo wha Britania. For mai le, let's read the Passion Translation. For mai, for although we live in the natural realm, we don't wage a military campaign employing human weapons using manipulations to achieve our aims. Instead, our spiritual weapons are energized with divine power to effectively dismantle the defenses behind which people hide. We can demolish every deceptive fantasy that opposes God and break through every arrogance attitude that is raised up in defiance of the true knowledge of God. We capture, like prisoners of war, every thought and insist that it's bow in obedience to the Anointed One. Amen. For my excuse me, guys. King James Version, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations, and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought into the obedience of Christ. Amen. E la tau te ele peti lalo olo malolosi, o loo whaasanga tau, i masalo salonga po o mawhauwhaunga e whaasanga tau, i le whina ngalo lea tua. O lea lai whai mai le apostolo Paulo, o mawhauwhaunga e whaalea nganga. Peo no whai atu le amatanga, o mawhauwhaunga nei ai, e whaalea nganga, le whai mai e Paulo. A tonu o la lawe te tau mawhai e sui, lo so i fua malolo ina, a la e pasi i fuar whasipoi masima. Wa le mawhaianga e breakthrough le naf pas whasipoi masima. Wa ele manatu i lau soifua malolo inga. Ai wanga ole fia ai e se whasipoi masima. Wa avea ngā whasipoi masima o se olo. Wa ilista ngata matua le mawhai. Ona ia tu ua pewa addicting mea ai se tu lau. Wa le mawhai ona ia tau fialon tangata mai se tau mawhaina o se mea ai e le tala fia ngai. So there's a lot of areas e ao on a breakthrough i tātou. Amen. E niso tangata matua le mawhai lava ono lātou tu ua le sikaleti. Right? E aveo se olo. Kama ngā, I know from experience, in my family, e niso tangata olo ainga. E ngofo le siku. Ai o ke va ai le sikaleki ke va ai perfeo ai foi le su engo sikaleki. Makuale ngofo le ia le skangaka. Felu wai laku le kwa oi kamie kule kwa. A su engo sikaleki. O lai fa polonga solo le su engo sikaleki. Ai se wa peo se olo. Ya le laua ke mingi au la foi mai ka la foi la makola vevea ile o le te fai atu o le a lava le mea ngai fa polonga ina o actually ngai fa polonga o sikaleki ya ele pule la ke venia o e pule a o ia but I'm talking from the word of God ele o tala no for to spa ia sikaleki a lai tala no to spa ia I mo me olom addiction mea o la ua, mea o sai tia oi, because ia atonu ele o sai tia o sikaleki o ngai mwhainga e controlling a, leo tala noa ui tangata, from my family, te wa ai foi lele, makuale mawhaianga ngofo lele. Pe a fia ulanga sikaleki, o isi sole, makinganga le isi kupe, ai su, a sike savali kua oi moru, ele alo su ese mea ai, alo su ese sikaleki. You know, I think you know somebody. Ai lo wingo la utala. O le tele I o nisi o me mawhaina na whaia, ai wale mawhaina ia tau fia. O lona mawhau whaule ngai fia maua sikaleki. Fa pena fu ele ava malosi. Te Lord to a tele o nisi o tangata. Matua le mawhai. O na lato tau fia le ava. O la lave sai tia po lai wha polonga I lato ele ava. Right? E isi lau wha apea mai fo I rafu la vea makole a fo I la awinu ava o vaenga lava na o addiction. Ele ngata fo I la le na o aula e fo I la uia addiction.
tau mawhai e tā ofi fo i lele, o au ringu kofi. O te iloa, to be honest, o asa vali le lua i le tolu tausanga. Ke lo le kofi whaakau vo i le whaakau mai le pamu le coffee beans. O te iloa e whaatolu na inu la upu kofi le aso. O le kele o kaimi, a le ingosa u kofi, o ke halua e sua le mea mo le kofi. O ke halua e sua le mea mo le kofi, le kofi ngā like, aso o te se fulu lima ta la i le aso te whaalua, just a coffee. Kusa lava po te le ai ngwala o kofi mo ngofo ma e peila se mea like e kakau e pe wa alua le keimi la le sa lockdown ai e mori mau si mato ainga e na wa lockdown wa ka ofi fasanga ma ko e fai se kofi u fasana fa tau le kofi o inaloa na whawhetai i le atua wa a mata i lona o ina ha u le mea le ngā a u le eise kofi ma lia i ero loko li ke no le eise kofi ma kua i fosi alele ai o le telo taimi o isi taimi ke ale sultasi le po vo i lele la e whai tau lo utusi vo le peo la e whai nia u study i le fiong pa i ale atua halu ala ua ame o koe kūlunga o koe halu ala ka avale su i le pamu ai makala le kofi koe halu e koe whakau mai sa o kofi mai o mako i atikta la u le kofi whawhetai la i le atua lockdown nga o mako ngei le ufasa o loko mai au ai wele aso wele kofi ia le li ai fo le vai aso wole ese kofi o tele mana o avele kofi ma meo le ma ko i fa polonga ia o ale ese kofi so halu so ka vale so le kofi so o sia unga ia ka mai addiction fo ile le e pe o se me fo ile le wa what ia hau e pe ka ua ku ngai lo fe au nga lu nga so me la kofi so sikaleki wo le ko addicted la kofi lo fa sa o loko o umale aso nga fili kala kua ngafi le ingosa u kofi o ngafi nguna u kofi awa makanga misi la wole ko ka ua kele ki au but I love coffee I love coffee I like coffee se lo fia coffee e le ole coffee caffeine fo le kama coffee beans fo le man le manongi la le coffee le CCK ola ke lo fa ko o ma coffee le pestar coffee na CCK coffee le ale sa u misa mor coffee ale isa ke le kofi nga so ngai alisa smells nice ke fa longo ku lo mangongir kofi fa so ala kala try now ese lo fi kofi ka ko fo ka kom ka upu ale fo fam kala fo ngai ka ye fo addiction i me o va henga na o le tate loa se lo upo tu spa ia fo mai ave ese le nga salama ave nga mamafa. Have you ever read that scripture that says to remove sin and wages? Ese le mea ta o le sin, ese le mea ta o le wages na ta no tu spaia. E le tu sale anga sala, ma le avenga mamafa. O la fi mata tu spaia, ave ese le anga sala ma le avenga mamafa. E le o se anga sala la le ingu kofi. Ai avea lo ma me e addictai, ona avea lo la ia ma avenga. Right? It's not a sin. But e pe o se mea o tau fia oi. O le mea o laua, o pe o sikama i kofi a ua makua i kao fia ia, o makua i ngau o karo su e mele kofi. O le sika leki foi. Right? O le sika leki, o le upatus pa i o la lava e fi nau nisi po le anga sala le ulo sika leki ma le ingupia. Fi nau nisi pe fo ino le mea po se anga sala. O le upatus pa i o tātou tino o le malu o le atua. E au na luka afto tātou tino fai e le au ngā ia te oe. Ia tu. Fai te talia ina Yesu ala e te ulaula. Pera ala ke ulaula. Ai ke ue kalia inga Yesu a via mahali im whaola. Wa elif si desesi, o ke saola le langi. E ke saola le langi. Yes. O lo uta tonunga. E te saola le langi. Ai o le ke le o mea ke le maua fo i le langi. Sea, on o le iai mea sa te tauona e whaia ia peo. E iai responsibility na vatu e le atua ia te oe. Ai o vaenga i o lai tau fia oe mai lo wanga inga ilu mai lo wola whale anganga. Ia wa o mea na i le te tau ona iei o momio avenga. Nei whametala tuspa ia, i tu ese avenga ma angasala. Lona winga, ave ese le angasala, ai oso ave ese ma avenga ia, discipline ourselves. Ala no whai atu e te sao le langi, pei fo ilar tangata ino waina. Whametala tuspa ia, whamai o tou ti akono, au ale so ona inu le waina. O le whaatonunga le nā tuspa ia, e mawhaina inu le ti akono le waina, ai au ale so ona inu. Si,
Ai whai mai le tala le atua, le upo le atua, i le overseer, po le tangata le ilunga tu o te akono, whai mai, o tau overseer, aua tau te inu i se waina. Si, e ese la le whaatonunga le atua i le tangata la ilunga atu, ese le whaatonunga le atua i le te akono. Le tangata la ilunga atu wha mai le atua aua te inu ai, a inu la le overseer, e anga sala. A inu le wai, le afoi, ia le ti akono, ele o anga sala, ele o sala e tusa ma le fiong pa ia le atua sea, ono o lo tupu lava, right? O le tele lava no tupu ile ola whaale anganga, be o le upo tusa pa ia. The much giveth, much require. O le tele lava o lo i lo o le tusa pa ia, o le tele fo ile na o le expectation a le atua mai ate oi. Mea na ala ino fai atu ia mo i tātou ia tupu whaale anganga e le tutusa le vaaya le atua i le whaife au ma le vaaya le atua i le tangata na whanau fōwina na nafi a whaina whanau fōwina na nafi le tangata lau o ola lo na nganga a la inu pia maulaula a oti le tangata le na e sao i le langi a tonu e nisi le akui la upointi na e ala no whai atu e sao i le langi ono o lai pepe whaale anganga e le tutusa le expectation a le atua i le pepe ma le whaife au. A iei lo utatununga, a whai wa iei se si wa whaife au o lai la unga tala le lei, ma whai e ma whaateta inga a lai inu pia maulaula, e tau whisilingi ala le sao i le langi. Ono lea, God expect more. Ono o le atua, e tonu lana whaamasinonga, e right tala whaamasinonga a le atua. E pio le mea nai ala ino ufa ia tu o le upa tuspa ia much giveth much require pei fo i ti Apollo ina ua pa ure ti Apollo pa usa tani ele i aiso na whaamangalonga upa tuspa ia foi mai ele aiso na whaamangalonga ai sea ona o le ti Apollo nai loa e ti Apollo le atua te lelo nai loa le atua na whealua lua i lumo le mamalu o le atua na matua i lumo le nofo ali o le atua na va ai atu le mamalu o le atua pa u a tamu ma Eva, ai fai ai le wha le afu, ai sa mo le wha mangalonga. Ai sea, ono a tamu ma Eva, maritangata, ele i o tātou le mena ili ti Apollo. A lana ia, whamai lo tātou spa ia, much giveth, much require. Ele ai le se wha mangalonga ti Apollo ono wa te lelo na iloa, mele nai whamai le tātou spa ia, it is impossible, whamai tātou spa ia, ele iai se wha mangalonga o i lātou o e na tofo i le mamalu o le atua, ai toi pa u. Amen. O tangata lai tano tus pa ia tono tusi a foi. Kolose nai tala no ai, o le whaamanga longo o tangata ia whamai o tangata sao lātou tofo i le mamalu o le atua. Whamai la ia, ai a whai ai te ua pa u. Whamai la i o tala tusi pa ia, e le to iaiso lātou whaamanga longa. Ai o tangata ele i tofo, ele i o ile mamalu o le atua, mai ele i tofo ai te iwa ua pa u. Whamere o tala tuspa ia, ele eise whamanga longa, ele onia upo tuspa ia. Mea la leo te tala noa tu e fo i le vaenga le ono leo wakaru kala ngoi le addiction. Ne i te i fo iwa ave se ngisi whapea, ele kari kongu kamaleo Kevin Mele, no, e eilo tatonunga whapea na, e tu sama tuspa ia e tau masalo mia le ava no o tangata o lawa la unga ina tala le ai no pia maulaula ono o ia la fa metal tuspa ia e fai ma fata ita inga ina ia va ai le ola fa pa ia ina e fai la tangata le ma fata ita inga o le fai fe au o lawa overseer o lawa ia pui anganga a o atu la tangata ava ai atu tangata e fai le fai fe au ma fata ita inga pe fo ila alfita la inga le tuofa mai ile ti akono aua te so ona inu le waina e inu la le waina ai aua te so ona inu i ai sau fai ile overseer o tau overseer aua ne ito inu se waina which mean e se fo ile la asanga na ua ile ola fa le nganga la ua God expect more. Right? Ele fa pena fo ila il tangata fatu afana fo wina afa yete sin fatu afana fo wina la ku ko la ingu pia maulaula o la fatu afana usi nganga au ala te fa masino ina ono la o le la asanga na la ilo na ia o la fa le nganga ai tu sama le upole tu fo mai e ao ona tu e seina
I le whaapea la a savali e lumolo wola whale anganga, a o la lava e ke ku maure ngā mea, te tau na isi te mea alua sui kuulau sikaleki. Se o na tu ulau pia, pe a whaile nai te nau ia e maua le ola whaapa ia ina. Ma whao ngā ina o le tua baile o ka ngaka umai ngau ngā mea. So, anyways, we kau mō male ata le tau wari atu. So let's come back here. Whamailo le tala Paulo, i tonu o le Roma, lona mata upu e sifuma lua, foi upu e lua fo mai, aua fo i tau te a mio whaatasi marenei lalo langi, ai peitai, ia li liu wina i le toi fuata ina o tau loto. Ina ia o tau su e pese ale fina ngalo o le atua, o mea ua le lei, amen, ma le malie, ma le ato atoa. Le la toi fo i toi au mai pelsi ka le kinen kako kalangoa ngei, ia ma le ingupia, ia ma le telo o isi mata upu, fo mai, aua fo i tau te a mio whaatasi ma le nei lalo langi, ai peitai ia li liuina le toi fuata ina o tau loto, ina i o tau su e po se ale fina ngalo le atua, a mata mai o le mea le lei, ma le malie, ma le ato atoa. E tolu la asanga ia le sawa i. La asanga mua le lei, se i o ina malie, se i o ina ato atoa. I le whaperitania, the New King James for mai, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, good, acceptable, and perfect will of God. Wa ato atoa. O I laitala no mai ai le tuspa ia, e ao ono ta i le tatu savalinga, e ao ono transform tato, e a mata mai e good, se ia o leisi la asanga o le acceptable, se ia o na avea ma perfect man. Tangata wa ato ato o fully developed, o le wingo le upu perfect itono tuspa ia, if you look up, ia le wingo le upu fully developed, wa ato ato po ua matua whaaleanganga. Lona winga, e le mawhaiona e whanau lo nei e ato atoa. E le mawhaiona tātou skipia le principle o le tupu tupu. E mua o le whanau o e whaleanganga is a good thing, la wa amata. Amen. Se ia o na talia ina, ia mafo, a veo se taulanga ua malie. Amen. Taulanga ua malie, se ia o ina ato atoa, fully developed, ua e matua whaleanganga. O lona winga, e le mawhaila ona e matua whaaleanganga, a o la lava e tū mau, ia oi lau sāvalinga. Amen. Se ingo kulaka kofea, le o lau kofe la lele, se kofe le addiction, o lau kofe vore whaakau mai e. Kofi ingo mo kau ma, se tū lau kau ma kuku mai loka. Amen. O le tā uala, o le tāuala na o le afu, o tātou mta upulei nei, a o tātou, le ata leo tātou mafaufau, e i loa ar kalafo, le wau komu kua ar kalafo, i e masen kako whaalongwai, te kau whaakaka makua mai eri, kau mafaufau whaakaka makua mai, o le mafaufau whaakaka mai kiki. O ngai ese ale ata i le mafaufau le tamai titi, ese le ata le mafaufau le tangata matua. E te i loa ar tangata i ana me fai, i le ata la i lona mafaufau. Wewali kamai kiki. Kama ngai like kingo fofo e ke vai kunga lai kango mai langa ka avale mai e vai kunga lai lai faianga anka ku se lona mafau o lai maka ya ki fanga vo lele ala nga ke lai halu langa o lai ona fantasy ona mafau fantasy fo lele lai faile na taimi ia tata matua la ka kingo fofo ala ka ko ke mafau i a fai sa o tatou mafaufaunga la e tatou te mafaufau le upo le atua ai a fai se o tatou mafaufaunga la ke mafaufau ola ue mafaufau le kala ai mai ma mi o la ko kupu le olanga o la lava ke vai le alu nunga ka o le pensingi e se me ke vai ai te mai titia la ia nga ia fantasy e se foi ona ia manatu la ai right? E fa pena la le ata yo tatou mafaufau. Fa mai la ia. Au fo ito te amio fa atasi bandei la langi ai pe tai liu ina to e fuata ina o to loto ia o to su e pese ale fina ngalo le tua o mea ua le lei
ma le malie, ma le ato atoa, o la asanga i o le tātou savalinga whaaleanganga. To te iloa, le tangata Samoa, ma le to atelo tangata Kerisiano. Ua talia Iesu malolotu. A o la lava e ku mau le mea, o winga i o ngi ka ngaka ngoka wa ai o kalai kiki, lea waka makua, e le koe suia. O le fesili aisea, o la e salamo ngei, koe salamo kae au, e o le vai aso le the same thing, la lava e salamo ai le stangata. I le tuspa ia, la e tala no i polo fo mai, o na lava e te tu mau le mata upo le sa tauro. You still in the la foi. No lai te ele mata upu o le repentance. Ele nga o le sala mo se mata upu le tuspa ia. Amen. Mana tua autou, e ele mata upu le sa tauro te sala mo, aua lai te ngata ina le sala mo. Ai sau I luma ele aso e whaingo ino le aso le nganga pa ia. Receive the Holy Spirit. That's another level. That's another standard. Wa umana talia Yesu, le alawa e salamo ia wanga sala, nga iluma lau savalinga, o lawa e o mai le aso le nganga pa ia. Amen. La lawa e operates lo inai lea, ile nganga pa ia. O le sila asanga mawalunga le na. Amen. Te le ngata I fo ila le na. Yes. Fa mai le tala Yesu, o le mea o te iai, tau te iai. Au e te ngata fo ile aso le nganga pa ia. Sau ilunga no fo tupu fa atasi mai ia. To te ilo le tupu fa mele upa tus pa ia. O le me e iei le upa le tupu e iei le malusi anga. A fai e si itia lo la asanga ile isi la asanga. When you speak the word of God, ke va aile nga lue o le nganga o le tu. Asea, ono le me e iei le tupu e iei le upa le tupu e iei le malusi anga. Upo le fiong pa ia le atua. Mea le nai ala iuna, mai tala Yesu, o le mea o te iai, to te iai. So walu lunga no fo tupu fatisi mai, that's another level. I le tātou sa valinga la, Kevin, o le fo ea, kakau mawhaia, awani o tātou tamu whai au mai le upa tusi po e lalo, a tātou wa ai lo le truth, tātou tamu whai tātou te o ai lunga na, ia tātou tupu tupu, ia avea I tātou maa, ia suia I tātou wa le lei, ua maalie, ma ua ato atoa, o le suinga le na, sui mai avea matangata le lei, talia Yesu, ngā ua e kama le lei, amen. Se ia ona e sa vali, wa amata ona maalie, wa amata ona, ele mawhai ona maalie se me o la lave se. Aya, na amata na le lei, sau ai luma, maua le sila asanga ua maalie, se ia o ina sau alau sa valinga I luma, maua oi wa avea oi ma ato atopo o tangata ua matua whaaleanganga. Lea lai tano tuspa ia. O le transformation na is from renewing our mind. Sui le ata lai o tātou mawhauwhau. Amen. Se vai le te le ia o le malusi anga. E ke fiu e ke loko. E ke fiu fo e ke anga pongi makakalo. E le suia lava lo kangaka. Se I longa lava wa sui lo mawhauwhau. Only when you renew your mind. Pau anga suinga I kon kuspa ia. Like kalangoi polo I for mai. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Sui lo mafofau. Amen. Ole. Amen. We still have time, man. Ole. Tala tu vatu le tala lea. Ole tala ile. This scripture. La u tom fayote tala noa mai le. La se awala fa pu wai. Ono tātou taimi. Mantua fo ia Yosua ma le toa se fulu ma le lua. Let's go to the book of Numbers. Ole a tātou le o I le tusi a Yosua. Ai ola utanga whamatala uti a te outou le story e whapupu ai. Ai te tonu tusi a numera. Ai tango e whamau whilalo. Tusi a numera lona ta upo se fulu ma le tolu. Whamau I whilalo ma le tusi a Yosua lona ma ta upu e ono. Le atatou le ola tu se Yosua, le atatou tanoa le tusi lea numera. O numera, o I le na awina tua ye mose ia le vaenga fo ile le toa se fuluma le lua o tai ia po tangata toa se fuluma le lua mai tu ainga se fuluma le lua o Israelu. Na ave la e Paulo o ye foi e mose le fatonunga e o I tonu o Jericho e o e vaile e o va ai ia le lau fanua pe fa pi o le la tatou fai tau le tala ina ua foi mai le to se fulu ma le lua le no ina ua foi mai
Wala tūtoi o mai a Mose ma Arona, ma le whaapotopotonga uma lava o le whanaunga Israelu i le vao o Parana. Excuse me. E kā tesa. Wala tō au mai, ia la tō tala, ia te i la tō, ma le whaapotopotonga uma. Wala tō whaari mai fo ia te i la tō o fuho le whanua. Wala tō tala mai fo ia te ia ua whaapea mai, na mātou wo o atu i le nuuna e awina i ai mātou, e moni foi, ua tafe ai le sua susu ma le meli, o na fua foi nei. Amene. O lena o tangata nei, i o i le lau whanua, na o e sipai le lau whanua i kanana a. Lea lau o toi foi mai. Ai foi mai le tala tangata nei, o le lau whanua, e makua ia, matango fie. Ngō mai fo ila ma mai fua o le fo. A mai ngi fua o ke le ilo po ngi vinge a ngi mea ki ke a fo. Ngi fua ia na mai wai fo mai sori makua isa o a. E tafe ai le sua susu ma le meli. O le ale wingo le tala e tafe ai le sua susu ma le meli. E lua mea e te tilo ia le upu sua susu ma le meli. A tala no i le upu meli, o lai tala noa e te le whaatoanga po o le a fua o le whaelele anga. Ono o le meli le moa mai le pi. E maa fuana moa mai le meli, e moa mai funga o la au. Right? So se tangata lava e whaisana i ngengi usila, lau vaenga i le whaile, le whaile whaatoanga le whaafafoa ai le meli, ia po le hani i nei. E la tu te whaisa whaatoanga te le lava, e o mo meo pi o ai. O no mai la i o pi mai fungala aule na, o le sua mai fungala aule na, e o mai le fafanga i le meli. O inala, e tupula le meli mai fungo la au mele na e te va ai, e se uma flavor a, o mo meo hani, i mo ila tau i le ilo le hani a, o nei, e kele yo flavor ese, i eile mea ta o le mince, i olono winga, o le tongala au mince na e fai mai ai, na e fafanga i fo ile na meli ia. I nei ina ua whaiwha to anga. A tala noa la le tuspa ia i le tafe o le meli. Lona winga, e le leile le afo i le tongala au aina ma tele funga o la au. So o lala e tala nofo mai, e tafe i le meli. Wa e le mawhaina tele se meli, pe a whai e le eini la au e o pi ma fo, e o e ai. O lea la e o ma au mai lea, le sua o la au ma, le fausi ai le meli. So o lala e tala noa, e tele fua o la au. Tafe ai le meli. A o foi na fatala noa i le tafe o le susu, lona winga, o lai tala noa i le manu, tele le lafu manu. Wa ele mawhainga kafe se susu, anga le kasi se povi. Ele o kafe la, lona winga, tele ni povi, tele oti, tele manu, tele le susu e tatau mai. E tafe, a vea mawai tafe. Lea lai wha upuina wha apea, o lai tafe ele sua susu ma le meli, lona winga, o lai te lepe le leile lau whanua i tūlanga o la au, ola le leila au, fa pena fo ila le lau whanua i tūlanga tau manu. Kei roa Samoa, fa mai nisi o ngi usila ka fere susu ma le meli, le ima se si o Samoa o afoi. O lai, o to tele Samoa la to tele o iloa, o lai kafe fo i Samoa le susu ma le meli. O le kele i o lau konga kalo, kele le kalo, kele le a, ola le leile ulu, kele la au ola le lei, lai kafe i ngale a. Ole hani e maua maina. Fa pena fo ila lafu manu o le kele o lau fangua o kākou e le o whaonga ina e mawhaina ta feile susu ma le meli a ele o koinga o Samoa o le atunu manuia amene amen hallelujah mai wala tu whalatalata mai fo ia te ia o i talatala mai fo ia te ia o whaapea mai na mātou o atu i nuu na o mai i mātou ana awina i mātou e moni foi ua ta feile sua susu ma le meli o na fua fo i nei. Kala ia ko se fulu le ngō mai, o mai ma au mai fua, la e kafe ai le meli, la e fu e mai a, o fuangi kafe le suasu suma le meli, maanga i o lau whanua, right? Whai mai no la ia, whai ua tos fulu. E continue mai pe pick up, whai mai la ia, ai peitai ane, e malolosi lava tangata e no nufo i le nuu. O ai fo i nofo olo e matua te le lava, i le malea foi na mātou i loa ai le whanau wa anaki. O lo o no nofo a maleka, i le nuu i tuitonga.
o sa e ti fo'i, ma sa e puse, ma sa amori, o lo no nofo i lātou i maunga, o sa kanana fo'i, o lo no nofo i lātou e lata ane i le sami, a toa maleitu e iai o ritana. O na fai mai la i o le fai upa tolu se fulu, o tala nei a tangata nei, o le fai mai e maa nei le lau whanua, ai o le fai upa lua valu fa mai, ai peitai, e iai le olo laua, e maa nei ai sau lofa mai ai peikai, o maa sangi a, o e fai se kala fa pe ngai lo wola, ki kala ngoa ngi ai kia, ma i mau pe anga, ma i mau pe anga fa apea ya, e maa ngai ale kele o mea peikai, ia ole mea, e iai lavar ka mai upunga peitai le va, sau do le mea lai sau tua, ole a negative. E maa ngai ale positive, excuse me guys, e maa nai ale positive o se mea o tala noa, i se a inga, ia peikai ia, ole a inga ngai e lima vai, ole maa ngai ai o le fai upu mua, ai fai ui fonga le peitai, sau le mea, koe faa lea o ngā a koa le mea maa nai ale tala noa ai, ea, ua fa pe ngala ngana, pe ngana lau vaenga lea. Foi mai, ai peitai ane e malolosi lava tangata ono nofo i le nuu, o a ai fo i nofo olo e matua te le lava, i le malea foi, na mātou i loa i le whanau a anaki, o lo ono nofo a maleka i le nuu i le tui tonga, o sa e ti fo i ma sa e puse, ma sa amori, o lo ono nofo i lātou i maunga o sa kanana foi, o lo ono nofo i lātou e latane i le sami a toa maleitu e iai oritana, e fōringa mai, i le research ala vaenga le maleo spai, man, they done their job really well. Wewa i o mai, lako ke loa le mea laengo foi a maleka, loa le mea laengo foi le au saeti, loa le au e puse, au amori, o le au kana, lai loa uma makuai, loa uma kamangi le lau whangua. Makuai le lei ale lako wa. Ma nei le lato wa, ai o mai mafua le lau ele mai, wa seki a mea uma. Ai o longa whaafika hauri lea. O lau foi mai, o le mea le kako lau whangua, o lai si o si o mia isi, ka ngaka leanga ngai, ia mangu leanga ngai, ngu ese ngai, o le fai lato mo lato fili. Foi mai lai ia. O lato tala lea, o na vavao ai lea e ka lepo i le nuu, i le nuu ia file mu i lumo mose. Ua whape atu, whaalongo lai va ai a ka lepo. Se i tātou matua o wa e lava i ai, ma fai ai mo i tātou. A wa e ma fai lava o na tātou manu malo ai. Foi mai lau vaenga ai runga peitai. E le mawhai, makua i kingo keke lea o sau ai. O le whanangau anaki, ka ngaka kingo maurununga. O le lātou wa aile nā, i tangata nei, e whamai le tala ka lepo, se kākou ke mawhaia, kākou wo i ai. Kākou ke o i ai. O te iloa, o lesi ngā luenga tele lea nei whaife au ma au nā lea tua, o le kaula haunga le ka lesia, kou ke mawhaia, a le wa aia le sino makua i si whaife au. Ai siri. Ili real ngā mea. O la lai va aia tu fai au from i le va aia lea tua e te mawhaia. A le va aia le stangata, na te le mawhaia. Right? Fai mai rola i o fai upu lea. Fai upu tolu tasi. O na fai ane ai lea o ia tangata no wa e maia. Tātou te le mawhaia o no wa e tau male nanu. A wa e siri lo lato ma losi i lo tātou. O le va aia ka lepo le ilunga atu, i le ata lai le mawhauwhau ka lepo, tātou te mawhaia. Ai whai mai tangata nei, e le mawhaia. Whai mai le upartuspa ia, o le a lava le manatu o le tangata i lona loto, o ia lava le nā. A whai lava te manatu i le o langa le nei e te le mawhaia, e vatu lava se milionga ia ki oi ke whai eise mea, e te le mawhaia lava. Asea, ono lai te manatu i lo loto e te le mawhaia. I remember, se tala lea, o mea mo i lava na tupu, e se tasi o afoi, o wo, sa maa ona male afoi, ma tama titi lea au ma laiti. Na o mo ara tala i no latu i Samoa, na maa loi le loto. Ala no mai o se whaate tainga. Na maa loi le loto, I think, I don't know, pe 4 miliona na maa lo ai. Ina ua malo i le loto alu atu rola i Samoa.
kele yo nyanga meanga fai, yo nyanga ki ngae, o ngisi o le kele o ngisi o mea maa. Fale o pisinisi o mea umalawa na fai le tupe lena maa lo ai le loto. I le taimi le nei, wo toi wha longo, e se tasi o na toi tala mai e te au. Wha mai, o la wo toi nofo i le whare tutongi la, wo toi alu toi whai ngā ruenga. Le ai uma se tupe le sa, I don't know, pe 4 miliona le sa ia maua mai le loto. Ai le taimi le nei, le ai ma se tupe, true story. Wha mea la wo toi whai ngā ruenga, wo toi alu atu ngā whai ngā ruenga, fo i le i tū la, tutongi fo i le. Ole winga nā lau tala. Ole a lava le manatu o tangata i lona loto. O ia lava le nā. A whaina e manatu e te mawhaia. A whai te manatu e te le mawhaia. Ono le manatu o tangata la e whai mai na te le mawhaia. E whaapea le whaingo le manatu o tangata le whai mai na te le mawhaia. Whai mai, se ilonga i se kupe. Anga iai se kupe. Se mangu e mawhaina whai. A watulo i le tupe. Alu loa whai. Umai fonga. E le mawhaia. 4 miliona na tamu fai e fai. Ai le mawhai ana fai. Lau to e foi lava. True story. Lau to e foi lava e fai ngā ruenga. Ai o te fai atu ia te autou. E miliona ma miliona se tupe sa maua na fai ai. Lau o to e foi le mela se e le mawhai lava na fai. Le mawhai na fai le pisinisi. Le mawhai na fai le ati nai. Le mawhai na fai umame umana e ese a. Ono le manatu tangata i lona loto. O ia lava le nā. Pe a waku lava la e sesi se pirionga ia ke oe ke whai eise mea. O lau tala. E te le mawhai a. Ona ea. O lau wa ai. Amen. Whai maila i o tala le. Wala no watua le nā tala. E whai mawhaatai ta inga. Ona tere no whai atu a waku se kupe ia ki oe ke whai eise mea e ke le mawhai a. Airen kala lesi fa lau le mafau lesi. Kevin, anga eise milionga e mawhainga o whai a. Ale o whai atu ia te oe. O over aila tangata wha pēnā. E le ngā o se milionga. E sili atu la milionga nga. Ngai lau kamare. Alu fai le taxi, fai mea uma, toi wha atau uma nā mea uma. A lau toi fo i lava le whale sea, e le ima whaina whai. And yet, o le kele o kupe sa iai. Whai ma whaata i ta inga. Whai ma whaata i ta inga. E le kusa pe kele o kupe. E kele ma whai a. Pe ira lau kamare. Le fo lau fai mare tala lea. Ona vavao ai, oia, whai upu e, tolu tasi, ona whai ane ai leo i tangata, no wae mai, a tātou te le ma whaia o no wae, e tau mare nā nuu, a wae siri lo lātou mā losi i lo tātou. Whai mai whai upa tolu lua, ua lātou whai tala leanga mai fo i le whanau ngā isara elu i le nuu na lātou asiasi i ai, ua whaapea mai, o le nuu na mātou o atu i ai, e asiasi i ai, o le nuu lava lea, e wha umatia e ono nofo ai, o tangata uma fo'i na mātou i loa ai, o tangata tino e ese lava i lātou. Whai mai la ia, tangata tino ese. Na mātou i loa ai fo'i, tangata maua lulunga, o atalii o anaki, na tutupu mai tangata maululunga. Whai mai la i o le lava aia tangata nei, whai mai, e peini se lava i mātou, i o mātou manatu. O tō wa aila i le ato tangata i o lātou mā fōwhau. Whai mai, e peini se lava i mātou i o mātou manatu. Wa mangaku i fo lākou, pei a lākou ngi se, o le se o le mangu le alue aile, le alue aimo meo o vāo lau whanua. Ai o leu manatu, pei a lākou o se, e whaatusa tusa i tino tangata lai ei. Whai mai, e peini se lava i mātou, i o mātou manatu, sa whaapea fo i mātou i o lātou manatu. O le mangaku, whaafewhea ngō lākou i loa mangaku o ka ngakala i o. Se wai wa lākou ka ngawhewha mai, e le ngako o mangaku mākou e pengi se, a o le wa ai fo ngā ka ngaka ia mākou, pei a mākou ngi se, wa whasi a lātou o lātou mā fōwhaunga. O le ata po o le olo lai o lātou mā fōwhaunga. Sa whaapea ngā fo, le wa ai a tāwita le ngako kalangoa. O le wa ai a saulo, fo mai na toa mai a i ai. O le ata o saulo lai, o koriata lai le mafo fau saulo. Na toa mai a i a koriata o tamaititi. Ai le va ai, a kāwika, kukusa le leia alo ufasinga o le ulosa ma le leonga, fa pe ngā fuero ufasinga o koriata. Ese o perspective, ese va ai.
Ma ai le se mafai, va ai le se le mafai, o le mena tupu, na mafai. E le mafai o na whao ngā oe le atua, pe a e manatu i fo i lo loto e te le mafai. Pe mana o le atua e whao ngā oe, e fiu le akua e kau mafai. Ngā ke le whao ngā ngala oe la ngala e te manatu. Yo ka ika ia ua ngā o se ingo, yo ka ika ia ua ngā o se a kingi, yo o kala ngā isi. Yo ka ika ia ua ngā o se apa au le monga e whaakusa iska ngaka la kou i mo meo mafau whaungo tangata o ka ngofi whaakusa la kou i monga se i tu lau lava langa o whaalongo le talanga e mai whaakusa i fo o kou i o ma kou ia o nga o se peo se apa au se monga whaakusa le whaakusanga e ka ngaka tu sa lea matala tangata nei o ta ngofi whaatusa la tau i le se ai e whaapea se isi e le tangata e manatu wha mai o le loto maua lalo. No whai atu, e le o se loto maua lalo. No, o le pride. Au e te manatu maua lalo, whamari tala a Paulo. E lona atali i whale anganga o Timoteo. Au e te manatu whaatau vaa i lo tau lea lea. Ona e le tā ua lo manatu whaatau vaa. Ia te oi. E ese le meta o le loto maua lalo, ese le meta o le manatu maua lalo. Two different things. O le loto mawalalo ma le manatu mawalalo ese la mea na. E mawalalo lo loto. A ia mawalunga lo manatu. Va ai manatu i manatu o le atua. That's the right thought. O mafau faunga po manatu le leina. Manatu i manatu o le atua. Kere o whai aku ke mangaku fo lelo. Oia o siri fo istanatu. No. Manatu po le ale va ai le atua ia te. Oi. Pei fo lau i. O le manatu o le atua lana iai. E mawhai o no. A le manatu tangata nei fo mai. Pei a mako ni se. I la mātou wa ai, pei fo wa ai, o laua manatu lātou, o lātou la voni se, e lātou te le mawhaia. Fo mai la i ol whai upu, mta upu nei luma, fo mai. A wā o nātangata uma o e nei loa lo uma malu ma o whai loa, lai tara noi lau vaenga i tangata ia, to osfuru lena o, whaatasi ma tangata wa muli ai. Fo mai, a wā o nātangata uma o e nei loa lo uma malu ma o whai longa, na o whai ai kupito ma le vao, ma ua tofo wha se furu lava i a te au, ma lātou le wha alongo i lo leo, lātou te le i loa lava le nuu na o tau tō ai i o lātou ta mā. E le ai lava so lātou o e ino mai i a te au, e va ai i ai. A o lau au auna o ka lepo, wha alongo. A o lau au auna o ka lepo, ona ua i a te ia le loto e ese i o lātou, wana matua muli mai lava i a te au, o le mea lea, o te whaao o ai i a te ia i le nuu na i a halu atu i ai, e whai fo i lea ma lana whanau. O le tangata e ese lona loto, na manatu i fo i lona loto, o te mawhaia. Mea nana o se le loto, mana tua le loto au vanga i nei luma le mta upu nei luma foi mai, mako kako ke le mawhainga kau ngaka, ai manatu le tangata leo ka lepo, tātou te mawhaia, paulo le tangata na ese lona loto, foi mai la i o le atua, o lau au no ka lepo, ona ua ia te ia le loto e ese i o latou, wana matua muli mai lava ia te au, o le mea lea, o te whaao o ai a te ia i le nuu na ia alu atu i ai, e whai fo i lea ma lana whanau. Amene. Ma ese la le ingoa ka lepo, ai kuura i elo ingoa. A o lau au auna o alofa, ona ua ia te ia le loto e ese i o lātou, wana matua muli mai lava i a tau. O le mea lea, o te whaao o ai i a te ia i le nuu na ia alu atu i ai, e whai fo i lea mo lana whanau. A o lau au auna o Scotty, ona ua ia te ia le loto e ese i o lātou, wana matua muli mai lava i a tau. Amen. A o lau au auna o Kevin, ona ua ia te ia le loto e ese ia i lātou, wana matua muli mai lava ia te au. A o lau au auna o Missy Kopa, ona ua ia te ia le loto e ese i o lātou, wana matua muli mai. A o lau au auna o Simi, ona ua ia te ia le loto e ese i o lātou, wana matua muli mai. Tango e tuu ia ilo ingo ina, ona e whai tau la ia, faith comes by hearing. Amen. The more you read that scripture, put yourself there, encourage yourself. Ona, o le alava le manatu o le tangata ilona loto,
o ia lava lena pei o kalepo na manatu kalepo e mawhai ona whaato i lalo ma whaatau nuu le fionga pa ia le atua ai na manatu tangata nei lato te le mawhaia foi mai la ia o le loto le nai ese mai o lato loto o le loto kalepo o le loto na muli muli i le mea na whai mai ai le atua na whai mai na whai mai wana matua muli muli mai lava i a te au na muli muli i le atua ma le mea na whai mai ai le atua whai mai le atua o le nuu le la o outou e ona o le vaaila a kalepo o lau whai mai le atua o au e ona o te alu e tau o te mawhai ai se a ona o lai mana o le atua o te alu iai e iai taua e iai me tutupu le tātou wolanga a e manatu e te mawhaia a e manatu e te le mawhaia e uma pe ono whai atu pe avaku se milionga e ke le mawhaia ona whaia le mawhai ona e whaia ngata mai le tātou mata upu na to e so o le tātou mata upu ona le tātou taimi e le tātou mata upu la stofi o le a tātou I wish I can go through character to spaia tangata ta itasio to spaia my heroes of the Bible pe whaafewhea no lātou au sia excuse me lo lātou whaatuatua e ala i le fesoasoani o lātou imagination po o le ata o lātou mawhauwhau mo lātou loto. Amene. Whamanuia le atua i lau vaiaso, ia vea oe o le ia vea lo manatu o le manatu o ka lepo, o te leilo po i eise ato se pisinisi lo mawhauwhau. Anai iaile, anga iaise kupe. Lo te whaatu e te oe, e le o le tupe le whaafita uli. O le whaafita uli, o lo manatu pe te mawhai ona e whaia. A e manatu e te mawhai ona e whaia, pie pe ngale lua e lengi o lau whale o loa e a makai, e umai funga o supa makiki, a maka me le lua e lengi. E oi, kusa au ke popole i manatu tangata, e manatu tau mawhai lua e lengi, mai aso rea kau mawhai, se ia ho o lava ina avio supa makiki. O le a lava le manatu o le ile tangata, o ia le na e le osa upu, o le upu a le atua. Ia whaamanuia le atua ia te oe malau sāwalinga, aua te manatu o oe o se apa au o se monga monga, pe o lau vaenga i mai o pea o le se, e le o se loto maua lalo le nā mea. E maasani no o whai tupulanga tala vau, that's not humility, that's stupidity. E le o se loto maua lalo le whaavale valea. Yeah, imagine o whai tupulanga tala vau, I used to teach the young people. E se ngā le mea ta o le loto maua lalo, ma le mea ta o le whaavale valea. E se ngā le mea ta o le humility, ma le stupidity. O tātou la, e pei e kako ke au me le stupidity, e whamai o le humility. No. Ia tatau ona e loa le fina ngalo le atua, ia e manatu, ia e va ai a te oe, pei ona va ai o le atua ia te oe. Le tua le mātou ta mawha aftai mo lau upu. Toi wha manatu ta mā yo mātou tangata, i le olo ma le ata yo mātou mawhauwhaunga, ua wha peo na whaatapula aina, le ngā lue o lo wanganga, we limit you, Lord Father. Ua mātou whaatapula aina le ngā lue o la ua whiu wa le mawhai ono mātou au sia, pa ua mātou le a ngā iluma, ma i whaamanuianga ma mea na e au maia mo i mātou, ono o se ata yo mātou mawhauwhau, ta mā, i la paulo, mātou te le peti lalo olo, o lo whaapeona whaasanga tau i lo fina ngalo. I le nei tu lata mai, toi whaasa o yo mātou loto, mo mātou manatu ifo, peona e manatu mai, mātou te mawhaia mea i le whaatasi mai, o ke riso yo mātou tangata. Ono le suafo o Yesu ke riso, o le mavala aua tuai nei. Amene ma amene. O le tātou mata upu le nā, o le upu le tuspa ia, tātou te mawhaia mea i le whaatasi mai, o ke riso ia te i tātou. Lono winga, a whaina whai mai le tuspa ia, tātou te mawhaia mea o le tali le nā. You can do all things, anything, through Christ who's strengthening you. Whamanuia le tua nei vai aso, mo le teminei tātou toi whailo ai, soifua. Le lalolangi umai, i o tau alalanga atu i le atua, i o tau pepese atu i lona suafa wa malu, i a mamalu i ati o tau lona vi inga. To
E tu mau le mamalu e ova e whaavavau. E fia fia i